Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kinong yalam jangka education cell ka khasi student union haka kan reu truk rampang araja pusau klali banyak kenduk yu menteri keterangan pulih putih urakam e sangma halor ka jingpen slam jangka sarkar dan penlat jangka bai bam dan jangka scholarship jangka samla pulih na ka bentau snam araja araja pulai haka jingya keran bakilat pathai kubor assistant education secretary ka KSU usamla Richard Malangyang ulayat ho baka jingpen sngau jangka seng sya menteri keterangan pulih putih kalong namar ka jingyo pediang ya ka jingu jingnam nek bebun ke samla pulih halor ka jingpen slam jangka sarkar dan pelat jangka scholarship badan ru ki ba 4 yo ya ka scholarship hadu kini kisngi Kejing bamyo jeng samla puli ka scholarship na kebenta ka shisnam ka labu jeng eki bat kham tam na kebenta ki samla puli ki bawan na kilong yeng ki ba khamduna ka yo ka kot namar bakla deiru ka por baki haban siu ki by class na kebenta usnam araja afusau Nakaliang jong menteri keterangan puli putih ula kular ban shimkhiam ban penbet mardor ya kini kakam berula kentu bagi samla puli ki bampat yo eka scholarship kini ban let me isya ka office trekam jong director keterangan higher and technical education ya bakaran kejing thot nakaliang jong ka office Madu mentah nak kalian jong minister laong ba hari ni keren nombor phone ber director jong PhD laong ba nak kalian jong sokar kila apply lo pisah but next hem ba gini kisni gitu di supply ki mapo jo ya scholarship lo kenang jo pada kalian jong seng le banjur ya ka ba la sik dong kono ka jing thot na bede ka lukom sam dan disbursement gini ki ya kan scholarship ga kalian jong ka department concern pembet employ kenang bagi samla kinang yo ya cuma tu dalam makan scholarship ama ngitip skam guru ba ngit skam guru ba bul di semua pulih ki pedang kami ni scholarship ka ba siu ka ba kelas ke jongki am tam mentali di benai ba last time of class ama jumlah scholarship lu ka yarap akan pahami kena ya ba pedang tek susu itu pulih jongki